Hai menaza ting choma izai hai menaza zeme man sage klum dele namai kapai ke zeme nge ting kum chana jang kai je kchum kam mai ting chwa ge de re sa zeme ko gene paulia gai ra dele Zeme Student Union Assam gu office ta kilam gene sam chilia gai be nang nui hai mena soge kelya gai radle Zeme Student Union Assam gu lo pakna be ro second executive meeting bamdar hang peting banai phi rehai gai dai zlamui dele chida ze Zeme Student Union Assam ZSUA ge tapete ze bamle ne office bureau executive member advisory board action committee zane unit ge tapete ze bamle ne za wangai khamra hange ku gaidle namaigu executive meeting heroge agendas rame heki ke lumak je dawlak brame bambe zigine committee ge zemana wangai kira hange ningni je kyam gaidle ningni maning ibene namaigu executive meeting je plui is te wangulebe ZSUA Zeme Student Union Assam gu taki office lamgene hagui zelamwile zane ZSUA gu lopak nabe executive meeting hero bambe ge sam heki ke rabe meeting go agenda za railam ge hingdi lesi ko printe pe rabete de paknab ge Zeme Student Union haflong unit je affiliation pe gai ra zane pak chumge mahur ge ZSUA gu nchu renovation te rabete de pamadai ge ZSUA gu office ta ki te churapete de paminge ge social work zane pasrup ge lorex naziket foundation de kam second JMFS bam rapete de aize ki ke gule zakate de ZSUA gu lo pakna be hero executive meeting bam rap za wang dara ba pai ke hazi kre tingkum chana jang kai je chumai pe bam mahila samiti hall longmang kilogene tingcho anchat cricket hige bam gule zakate de chipo zigene unit ge tape te ma zana kugai be milena wangra hange changlak pete magze wangra hange hagui zela muile zakate de sampe chigai be pe ningni go kango be pe Mr. Ndria lakba daime General Secretary ZSUA Zana amnui Assam Dimapur district ge Zeme community Zeme hazan me bam lene chira hangen nang singbe rasau mago ZNH office ta kiza rasau mane rangkang peze tlelu dle zana mar mago apex body office ta kiz du mar MSc mara mane kacharangkang ngabe ze talakna ki chuna tlelu ze ig sang zela muidle chigum ze anui zeme du chuna Zeme council gu office ta ki te chura hangi ze compensation na mailuge kacharangkang ngaumalei ni ze ningni klate ze donation pega hange kyam gai be je chunaria changja pe hange ning pelak je bam je anui zeme hange mi posia kan di bedle ka che be anui hai mena chira dle chuna anui zeme council gu office ta ki te chura hange lodi village council me bone kdai ploja chuna apni kanga be te je pe gai jela muidle khagane kcharang kang ngab zigene Zeme council office ta ki du te chilak je bam dle chipo zigene ning hreu gai je anui hai mena namailut ge compensation kacharang kang ngaumalei nes du Zeme council Assam office ta kilam gene kacharang kang chei chei neles du ai Zeme council office ta ki te chura hange ngara hange kyam gai beje ning hereu gai je pe pakar hange kyam gai dele namailut ge te magdina anui hange te ra hange hong sangu dele miram zedra sam runa anui sa sa du ma hange nga dele chipo zigne Zeme leaders me zibi me zane public me du anui haimna maningai kale khache be chitau gai dele zai kagena sitau gai dai ze anui na mailuge Zeme about compensation kacharang kang ngau makbulutge ZSUA banai ZCA Zeme council Assam lam gena headlube kdai plot na paper nima paper nim dalus tu percentage gena compensation kacharang kang ngau bge paper dai ra hange percentage gena ZSUA banai ZCA ange kam gai beligum je chunare changja chawgum me compensation kacharang kang ngau loilu je nangni paper hange head kai lu bje paper ma jabam dina paper kai du ko chibze chitau gai kagdai dele zane ZCA banai ZSUA gu office ta kiz du I compensation kacharang kang ngau bge percentage gene pe ra hange headlu be kacharang kang ngau design office ta kize plui ize te chu dau dui dele chipo zigene
chawgum me chunare changje tingti nangni compensation ka charang kango maka je CA bana je SUA lam gena percentage gena pera hange head kai luza pe mak je bam designa close ning hre ga je mita de le ga chebe chiluza pe wanga hange chilia ga ka dai de le Zan Assam Dimahaso North Kachar Hilge Amnui Zeme Bam Lane Hange Misui Ibisam Haflong Lo Diramge Jason Be Penmenar Hangpe Dipuing Penmeze Chuna Assam Dimahaso Haflongu Government Pleader Hange Kalangchi Chakainele Zakachudele Zan Assam Dimahaso North Kachar Hilge Hazet Kachamcham Misonga Zelamule Za Assam Dimahaso Ge Hazet Kachamcham Misonga Zebamroge Amnui Zeme Dipuing Penmene Dimahaso Haflongge Government Pleader Tabam Ngobaze Railang Bedele Chipo Zigene Pe Perege Zememon Salamgene Misui Ibezen Rachagai Bisam Pe Changai Dele Zaine Paze Assamge Anui Zemroge Tinkum Chanaza Kreuze Madai Kumgene Advocates Du Railang Bekau Dele Zai Puchuze Tetiben Cheuku Ziket Tinkum Chanazan Kaizek Chumage Advocate Gene Promote Hangaze Assistant Government Gu Pleader Ge Tein Togai Dele Zakache Dele Petabamze Zai Manipur ge zet kana kage kaklebe pe blamgene tetibak pai ke hezi ke chumai ge police pai me banai hanam kyang nam kage ka ka begene police pai mina hang ke chai di leje cheuza hluichi mag mane gimi pe bam ka chamcham police station re mege sutati leje ka chedele za NDTV man sapo mane saza police security forces pai me banai hanam kyang nam kage ka bezdu gimi pe bam ka chamcham kautruk harotel Senjam Chirang area ge kah kapdele zai chige Senjam Chirang area ge kah kapgene police pa impe mina hang ke je sniper ne pe kape je chaidi dele je ne klore me mina ket village volunteer du kah jam dele je ka chedele zai hluichi mang mane Bisnupur district Naran Sina 2nd Indian Reserve Battalion IRB station ge gimi sutati burune magze hengang banai Singjame police station geru sudra hange kadale je ka chedele kagane security forces mane ten saulu je kumto ni leje salei Zaine Nagaland Dimapur Baptist Women Union Manai Naga Women Hoho Dimapur Manan Znaik Paikeu Hazi Madai Rimai Tingmui Ge Manipur Ge Hazet Kana Kage Kaklebe Peblam Ge Close the sea ibe Wangchang Dai Hangene Kababa Candlelight Ntauluze Telia Dele Zakachedle Supermarket Area Dimapur Gene Zai Dimapur Baptist Women Union Banai Naga Women Hoho Dimapur Gu President Ne Saze Manipur Ge Hazet Kana Kage Kaklebe Peblam Gene Lungka Hre Mize Ngara hange chige ka charangkangs du ngawangai beze rehegai zelale zedu ka chedle zai pnuine sa je chuna Indiram Central Government me Manipur ge kaklebe pe blamge ngom pomak zene dise ibe tewang mak chuna re changje bam blamge ze mi ko changbuita ne ne perale ze ka chedle mi hangke du mi hangru ne ningze tatete ze bamdina matete du Manipur ge kaklebe pe beze dise ibe tewang ramale ze ka chedle ai gene na mai kapai ke Mingew ting kum chana jang kai je kchum kam mai ting chua ge de re insa po baza loi gai de le pi gai jang king gai nim le ni je to de le